heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the dia behawa musuh maringan isong bukan lulus kalau kamu Mulubuyan no sisa 5 Kalau saya masih apang na ba to? Musuh Maror daga. dia sendiri namin Halo. ini kanyang So, taon na asak surong niya kasi apang na ba. Sisa 5 manubaya na. Ang katuluan ni orang masih belum kamu wala nilo ng marga din ako di rumah tangga sekarang udah aku perbedaan ini hubungan di rumah tangga di dalam alai cuma kalau saya dah menurut saya dah mau melakukan pakai roha boleh mungkin buat apa pakai roha lekong saksong ini bisa beri boleh sangka mau lekong pakai roha berapa kalau saya dah mau melakukan jadi boleh dua siang mau marah gak bersisi di rumah tangga kita. Baik, kunarong rahang patur roha dan terasa. Kunarong karena orang masih kan jujur kamu dari, jadi kita bayar orang. Jadi di hall helalo untuk guru, ngagajak kirim lem lagi yang tahu cuma. Tahu betul kesulitan tuh apa? Bapak kan pasti dulu nanya. Keseluruhan, bapak isiwin lima. Dalam mulai sana. Jadi anggo kapura nak kingin mungat. Asas hatan yang nami
donon nami ma songon hatan niya ko. Nyori utok muna dong. Mangula mapangula hukul digadu-gadu. Manangise na budu marhula-hula. Ikut dapotan pasuk-pasuk. Ikut tamoy. Binuat hautoras. Baik yang disopo dibagi. Manangise na budu magna-toras. Ikut dapotan pasamotan. Asal dia na muna jadi sebangsa di muna di bulan. Tanyang nami tomatan yang bertua di bata. Isahapun matu muna pas-pasuna. Maradak berkorma muna. Si partai dohoboru sepuluh terbulan. Boto oleh berekku. Helana masa dotoina. Tuperdalana dohamu. Atong dapat masuk ini dua. Miusung mapalaka juga di seporotan. Mana na dia humangalaka. Saya kusina dapotan parsamotan. Sahabat suruh sama tinong cuma dia tuhomat yang dirundak di bulan. Upasahan tayo mo selaw. Takas matanya nami. Sama pangurasan. Talumong itu panggabian. Dan tutok ma dirama di Tuhan. Bagus namin yung pasatong terus. Kailangan takas ma lumayan. Ya, biar lah. Dorong mga tanah, so kilo ko ni mo tuwa dudian, ala polisi do, stop perdudi do. Ate, bangga. Tidak